Kasangay ta asawa. Kat sigurado nga agur-urayan kanya. Maragsakan lakit dito isagot ko kan kuana. Balito kasingsing kan kwentas. Da nagpalangan iti dalang ko. Tuwa nagtagi kabalyo. Isardan ko ti kotse. Nakabungot na. Imasidag ti maysa. Anyak ka di ti masapol yung kanyak. Naut ti sugat ko. Sino tinanggandak iti biyag ko? Sino? Agparbang ka. Amangan wagdara ti sugat mo. Palsak ti awanan bayin. Jak pakawanan ti asinuman ang nakabasol kanyak. Awan asik iti uray asinuman ang nakabasol kanyak. Agpaggadlakit di ti biyag mo. Di ka kadi mabutang. Awan kabutan ko. Nga uray pa'y ni patay. Katukad ti basol. Asino ti awan basol na. Asino ti nalinteg. Itultuloy tayo kadilata ti agbasol. Itulok mo kadi at agabwen na ka ti kinarugit ken kinadakas ngagpaay kadagiti saan analinteg apanggap. Gun udem ti aglaplapusanan ken awan kaasping na aragsa. Gapo iti kinaturay ken kinadakas mo. Ngem anya ti katukad ti basol mo. Katukad ti basol. May samanen a nobela. Asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Napalabas, imbaon manen ni Astor dagiti babae iti happy house nga gideliver iti pagkwartaan na. Ket kayat met ni kalalili, tadakkel tit ited kan kuana ni Astor atangdan na. Pinakitaan na pay ni Dagimay iti kwarta. Binaon na amang templa iti kape. Ket tangdanan na kumadaytoy. Ngem masurun lang ni Dagimay. Ket pinanawan na ida kani ang kwan. Iti may sangal daw, inawis ni kalalili ni Dinggas amapanda iti sentro, taad dagatangan na. Iti addadan iti sentro, inawis ni kalalili amapanda iti club. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad, ti basol! Sumurot kan kanya. Mapanta iti club, Dinggas. Kit sigurado anaragsak ka ityan. Aniya? Maturog tanto ityan. At dapagturugan ta ityan. Kwa? Intan, Dinggas. Sumurot kan kanya. Ngem amangan wagungot ni amo. No saan ta nga agawi di happy house. Awan parikot kan kuana. Siya kon ti makaamo. Iso nga umay kan. Mapantan, Dinggas. At datang dito isangot ti club, Dinggas. Umunag kan. Saanan kalalili? Saan nga umunag dita? Apay ngay. Intakit din. Ditakan. Hoy, Dinggas! Agsubli ka! Maturog ta dito'y club! Dinggas! Wen Dagimay. Nagaduti kwarta ka. Nakadulin. Imposible Wen mat. No kayat mo akit guraam ni Dinggas. Taitad ko amin kan kati kwarta. Anya? Ingga natad ta. Kasta ti panunot mo, ang kwan. Panunot nga. Aramatam ti kwartam, tapno gurak ni Dinggas. Apay, iti anya aga po nga kayat mga gurak ni Dinggas, aya? Ngamin. Saan anapas nagtipan nakikapya na kanyak? Nga ta?
Iso nga tatisaan nga napasnak. Wano, sika. Iswa! Ay na ang kuwan, nukastam lang. Awan na pintas nga pagbanagam. Tati kayat mo kat si kalat ta tinangat nga to. Ha? Ay na amom ang kuwan, diakas ka man. Madmaditi ugalim. At nakamot kayam dito'y kusina ang kwan. Adakan dinggas. Sa dino, tinaturturong yo kinikalalili. Siguro, inaremo niya. Anya nga inara masasawam. Oh, kastamgi dia. Babaero kamat gayam dinggas. Sumardang kan. Agasam, kanayon mo ako'y kuyogan ni kalalili iti sa dino man apapanan na. Isumit lagayam akum kumpet apirmiken ka ni kalalili. Ngamin ay ayatem launay. Inak man lang ni Jay Happy House. Tamang ano jak makapagtapel kat madiswan kapay. Oh! Makitam dagimay. Napanan. Tadi na kayat ang mangag dagiti pudno ngay bagbagak. Kada kami adwa, syakla ang ti husto ti bagbagana. Anya? Dagimay, Yeah? mangisagana ka man kiti iti merienda. Taag merienda ta. Tapno ito Titam! Ha? Itakan! Nini. Agong ungat ni Dagimay nga awan gapo na. Sa dino ti ayan ni kalalili. Nagbati Jay Club amo. Kunana maturog kami Jay ngam pinanawakon. Anya. Kay kayat kon ti agawid dito'y Happy House ngam ti maturog ak Jay Club. Apay pinanawam ket adda kwarta nga igem na. Saan na gastusan day Jay amo? Sigurado ka? Isungarod ngay manugot ak nagpakuyog kan ka. Tapno adda kadwa na. Ngamita, pinanawam? Amo, Nabanuga. ne, at day tagaya man ni kalalili amo. Pinanawan nak iti sentro, dinggas. Sige, mudtuyon ti kwarta kalalili. Yawat mo pa'y kanyak ti kwarta sakbay nga agapa kayo. Wan amo. Pinanawak ni kalalili Jay Sentro. Takunana maturog kami Jay Club. Ngam simurot matlaeng. Awan mat bibiyang ko ita. Di oray man naturog kayo ija club. Apay ako maaya? Yeah? Masursurun ka kadi kanyak, Dagimay. Saan mat? Nagpilit mo't ngamin ako yogak iti sentro. Kan kayat ni amo ako yogak. Ngamin, adda kwartang igam na. Tay bayad ti droga. Ah, Ngam sabali mo't ti kayat ni kalalili. Tagpalabas kami kano iti rabii iti club. yeah? Kat, di mo pa kaya data. Yeah? Wana, diyak kayat, Dagimay. Kat, kape ka, itimplan ka. Wan man, Dagimay. Agkapitaman nga rod. Tani, nalamag ita arabii. Wan, napudot ti kape nga ada di tatermos. Kaburburak na unay. Sige, taitimplang ka, dinggas. Oo, anya baro. Matuloy kayo ngagbakasyon. Wen, nanapipay. Nakasaritak mo itong dagiti dua babalasang asumurot kada kami iti panagbakasyon mi. Nasaya at no kasta. Tanay, saan kami ang makasurot kini katugangam? Tawan mo't agbantay dito'y farmhouse. Inton maminsan laengen asumurot kami, baro. Wen, nana, maawatak da ita. Kayan pagyamanak launay taadda kayong agbantay. Alang araw, ipapasyo ti agbakasyon, baro. Kat amok anaragsak kayon to iti papanan niyo. Siyempre, nana. Ngamin, kadwak ti pamilya. Sige balasang ko, mapan kayo lang ta. Saan na bale? Taadamot dua akakadwayo.
Dadona kanida. Naimbag nga ron ta kayat dati sumurot, nana. Wen, kaya't damot atap no makapasyar da. Kantap no adda mga awir iti anak yaw. Tanarigat mo't no ibati yo. Sa pulan na ka sangit tukat asangit ang. Wan, nana. Kastamot ko na ni Francis. Iso nga isurot min. Ngamni agan-anad kayo. Wan, nana. Nang runakan ka balasang ko. Di ka unay agbabad iti danom, wan. Wan, nana. Amangan ngamin no malamiisan ka. Narigatan. Wan, nana. Alang arudan, tatulungan ka amang isagana kadagiti masapsapul yaw. Wan, nana. Kat agyaman na. Agan-anad kayo! Bye-bye! Napandan. Wen kapsat aman siya. Napandan. Sapay ko tanaragsak da iti papananda. Kensapay kumamay, tanaragsak ta a pinanawan da. Ha? Katuan mo. Naragsak tamot kat. Apay, naliday tayo kat saan mag. Ha? Sa bagay naragsak tamot di Apong insyong! Nay, adda ka manayin, ubeng. Wan, apong insyong! Ay, saan nga insyong tinagan ko? Apong amansyo. Ay? Mabisinak, apong. Nay, apay, saan ka anangan ijay balayaw? Saan, apong? Awan nga min si Dami? Iso nga imay ka dito'y farmhouse. Taumay ka mangan. At dati dayo? Una yun day nga ubing. Mala, intayon dita farmhouse tamangan tayo. Umay ka na po. Intay mangan. Aday ta, fried chicken ti sidaan tayo. Kan adapay prito at arong kan ikan. Anya ti si Dam, apo. Fried chicken, apo. Sige. Ikan ngay. Kayat mau. Sidak amin ti fried chicken. Ha? Bukudam? Ay, nagrawit ka man gayam nga ubeng. Ay, amon. Maala apo, si daam amin day ta fried chicken, no kabaulam. Win apong, nitsak maibas, yawid ko win. Na, mangirarit kamot gayam nga ubeng. Yawid ko si danto dananang ko. Anya? Ay, amangan no kayat mo pa'y ayawid agraman in na pa, Apong, kayat ko uray adu. Ay, nagpuskol nga ropam. Anya? Ubintay ta. Ha? Noon niya laditan ti bagpagam. Ala, mangan tayo kiti. Apay-apay nanawan nak ijay sentro idi kalman dinggas. Wana, tadyak kayat ti bagbagam. Si kamanla ti lalaki akasta. Amom kalalili. Uray kastuyak lang. Ngam sa anak ka sumursurot itikaskan ka hostess. Anya! Sige, panawan kan dito'y happy house. Tay nakidya kusina. Inak agkape. Kayat ko nga dayon ni Dagimay. Ngam ni kalalili. Iso nga jak kayat ti sumurot ken kuana iti club. Dagimay, mapan kami di purpuri katinton madamdama. Aya. Ay, umayak man, dinggas. Sige, no kayat mo ti umay, ingkag pakada kini amo Astor. Wan, dinggas. Dinaksamat palubusan. Padasam latangay baga. Sige nga ron. Ayan na aya. At na iti kubo-kubo iti lukodan ti happy house. Umayak mat amo. Sumurot ni Dagimay, di sumurot akmat. Oh, sige. Agbayag tayo ka di ichay, amo. Depende.
O sige, umayak mat. Kita akmat no anya itan tilang at happy house ije purpurikat. Ala, ingkang arat agsukatan. Hintayon ton. Nagpintas dito'y purpurikat kalalili. Wan, ay na, kasla kay kayat ko dito ay ngam ije runrun, no? Agpadadaan na pintas. Nagmayat ang kwan. At damat karayan dito'y. No kayat mo, mapantay dyan. Ay, diyak kayat. Apay, si kaya ni Dinggas. Apay kadian ni Dinggas latan ti pagbagam. Saan ka kayat akadwa ang kwan? Ni Dinggas ti kayat ko. Awan lagat ni Dinggas. Ni Dinggas! Ni Dinggas! Basta, ni Dinggas ti kayat ko. Awan pa'y sirbi dagiti inintid ko a kwarta kada kayo. Tapno gurain nyo ni Dinggas. Saan min nga isubli ti kwartam? Intad mo nga rudan, di saan min nga isubli? Napintas matgayam ito'y purpurikat Dinggas. Nagmayat matgayam dito'y. Wana. Ay na, Dinggas, kasla ko na ni amo nga dito ti pagyanam. Wan, dagimay. Kat saan ka nga mapmapan ije runrun, no? Mapanak matlang, amom ka di dagimay. Dito'y tipagyanan dagiti maawis danto a babae. Anya? Babae manan? Wan. Kati kayat ni amo, dagiti nagagano sa babae, ken nagpipintas. Sumatlagayam nga nagdamag iti kanyak ni among no adda napintas nga babae ije lugar a nagapwak. Kat, Imbaga ka nga awan. Nga nagpapangit da amin ijay. Imbis nga nagpipintas dia. Agros rose sheks nga rod tiro pa dia. ha, Ngam, dito'y matgayam ti pangipanan na nubilang. Tapno anya. Tapno ag hostess da. wana. Ay, saan nga mabali na? Ay, anya matan ni among. Apa ang amin nga kastuti kay kayat na aya. Saan nga makapanunot nga ta iti mayat nga pagkwartaan na? Saan nga kastoy? Kastoy ti mayat a pagkwartaan para ken kuana. Basta Dinggas uray dakas ka nga kunam. Ngam, liklikam ate agaramid iti dakas. Wan. Ikarigata dagimay. Hantay ta. Nasibuga ko dagiti masitas ni Ligaya. Apong insyong! Si Kamanan. Wen, apong insyong. Ada ko kulit mo? Anya man akukulit? Makmakan Sige. Ikang ka iti kukulit. Aguray. Tamang purusak iti orange wine. Saan nga ulins? Kukulit ti kayat ko. Anya nga rod ti kukulit. Ay nakab sa taman show. Chocolate ka no. Ha? Chocolate. Ay, awan kasta amakmakan ditoy. Ulis ti adda. Inak nga rodan. Ni, napanay. Agsapul iti chocolate. Ay, una yan. Dayjay nga ubeng. Apong insyong. Ni, nagsublimanay. Ada waltam? Na, ay, awan waltak. Ulins laeng ti adda. Sige. Inak nga ludan. Kayam ko. Na, Ay maray awakan ko ana. ay maditikas jay nga ugali na. Kamsat pipay. Pag-asa. Dawat mo ito ti kwarta. Naimbag nga orasyon, tata. Kastamot kin ka, baraw. Umay kayo kadi agtrabaho dito'y farm, tata? Sumarong karak laeng.
tawan ni Frances. Nagbakasyon na nga agasawa. Wen nga rod, tata. Wen gayam baraw. Ningay Margarita. Makitkita yo kaday. Saan nga rod, tata? Jak ba't makikita dito yung farm? Puros ajak na salaw. Kasta kaday. Jak amo, nagtrabaho, weno saan? Ay, nalabit ana sakit lata tinakem na. Ala, bayaan nyo, tata. Tano makita. Kasarita ka na yung bag. Liwliwa, tata. Nagpintas dito yan niya, Francis. Nagmayat. Kinapudno na. Italaang ang makadano nakiti daytoy a lugar. Agyaman ak na magustuhan. Sakit. Ay na. Nagmayat di init adanda ni agpukaw. Wen nga rod. O sige. Buyain ta ti ililan nagtiinit. Apag darikmat lang day ta. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, dayjay. Live na kan. Wan nga agpaiso. Ligaya. I love you. I love you, Francis. Mabalin ka di nga agkan ka. Sige. Ay ayatan ka. Ligaya. Francis. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukad, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.